Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Kandayсыңар мен подписчиктерим, катталуучуларым. Бүгүн мен жакшы көргөн орус ютубердин мод карпаркингин ойнойбуз. Бирок жаман катайт экен да, ушунчу жактан жок да. Бирок оюнга кирип айдасаң катып экен да, мага ошонусу жакты. Жакпаганым мондай менюда катайт экен да, блин. Жана нормально болчу, видео кошкондо вообще катып кетти го. Мындай мен эле кылбасачы. Блин, достор катып атат. Өзүнчө бөлүп эле жазасы болбой калды окшойт. Достор, бизде кирүү башталды. Иу деп койду. Паттатах деп койду. Bir saat kırık eklemeyi ya. Bir saat kırık. Мынакей достор, видео кошкондо именно вообще жолум болбойт менчи. Ушун неге видео кошкондо эле катты калат, түшүнбөйм. Бир нормальный контент тартып алайын десе дагычы, аны точно бипилдетип өттү да. Катып атат. Короче, достор, ушуну салып коеюн, бирок бөлөк карпарниктен чүрбөзө. Бирок жанагы машиналардын баары бар. Мынакей достор, биз обычный өзүмдүн эле жакшы көргөн карпарниктиме кирдим. Антесе жанага кирсем ал өзү итте келип катыпчу, аябай эле катып кетти. Анан телефон чапкылаш керек обязательно. Мына көрдүңөр, ушинтип негизичи iPhone алыш керек беле деп коем. Телеграмдан эле көчүрүп салып турбайбы взломдорду. Кокистики. Ах, белим жестко. Вах. И чё, эркек сандар тегерен чекелерден тергет. Досум, мен туңгуюкка баратам. Бир-эки күндү бөлүп сусукка көндүк. Шүгүр айтам, жаратканга эме болсо жаңы барактан. Жашай берди бизге сабактан. Капаланып жөөп калбастан, умтулабыз алда кайрадан. Эркекпиз анткени, тентекпиз баары бир. Таякмышым чөп жеп таш айнек прагип ким келтек жеңге. Эркекпиз анткени, тентекпиз баары бир. Таякмышым чөп жеп таш айнек прагип ким келтек жеңге. Досума кээ бир жерде капаланып калат. Тактатчы убакытты карап, биз жүрөбүз көчөлөрдө акчаларды сам. Кудайым тараза, күтүлбөгөн карыздарды келип санап, дос кең болсо чокойлорду идеально жамап, ар бир адам өз кылчыгын издеп табат. Ынтымак биринчиден, достукту билип паркта, жагымсыз сөздөрүңдү чыгарбай, ичте сакча, жеңил акча буйрбайт, жаман иштерди ташта, максатка жетсек болот, сен аракетти башта. Бизде жашоо турмуш ушундай, эми бирге досум өтпөгүн. Накта көйлөк чаң сапырган айгырдай, шок бололу өтө сонуна. Эркекпиз анткени, тентекпиз баары бир. Таякмын чөп жеп таш айнек брат ким келтек жегенге. Эркекпиз анткени, тентекпиз баары бир. Таякмын чөп жеп таш айнек брат ким келтек жегенге. Эркекпиз анткени, эркекпиз анткени. Достор, 1-2 секунд музыка кое калайын. Sanдар тегерен чекелерден тергетип, досум менен туңуюкка баратам. Бир күндү бөлүп
ısı suğa көндік. Шүгір айтам жаратқанға емек осы жаңы барақтан. Жаша берді бізге сабақтан, қапаға кеуіп қалбастан. Ұмтыламыз алдыға қайрадан, еркекпіз анткені. Тәттекпіз бар бір, таяқмыш чөп чөп таш айнек, бірақ күн келтек жегенге. Еркекпіз анткені, тәттекпіз бар бір, таяқмыш чөп чөп таш айнек, бірақ күн келтек жегенге. Досым көр жерде маға қапаланып қалады. Тоқтатчу бақыты қарап, біз жүреміз көшелерді ақшаларды самап, өйді бір өтімен болып бұқыдайын тарады, күтілбеген қардарды гел санап. Досым болсы чоқайларды идеалды жамам, әрбір адам өзі құйын деп табат, күтілбеген қардарды ғарбат. Ынтымақ біріншіден, достықты біліп бақта, жағымсыз сөздеріңді шығарбай іште сақта. Жеңіл ақша бойырбай, жаман іштерді ташта, мақсатқа жетсек болып, сен әрекетті башта. Қараңғы жаққа шашпай, шындықты іздеп шаша, сын олар келе берет, сұрабай қанша жаша. Кечінде сомдар болса, ертесі қайра башта. Кергістің көбейгенде, жолыңнан сен адашта. Бізде жақсы тұрмыш шындай. Eli бірге болсын өппен. Үлақта күлік шаң сапырған айғырдай, шөп балалы өте сонылай. Erkekпіз анткені, тәттекпіз бар бір, таяқпыз чөп чөп таш айнек, бірақ күн келтек жегенге. Erkekпіз анткені, тәттекпіз бар бір, таяқпыз чөп чөп таш айнек, бірақ күн келтек жегенге. Erkekпіз анткені, тәттекпіз бар бір, таяқпыз чөп чөп таш айнек, бірақ күн келтек жегенге. Erkekпіз анткені, tættekpіз бар бір, таяқпыз чөп чөп таш айнек, бірақ күн келтек жегенге. Erkekпіз анткені, erkekпіз анткені, erkekpіз анткені, erkekpіз анткені. Блин, қатып баштады бұл жаңа. Чауш керек достар. Не қылаусы? Қыздар, негізі шындай ұста. Американы істегендерге қайтта. Deixa para aquí, Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Si estás conmigo no te va a pasar nada. Solo déjate llevar. Өрді тоқтатпасам чыма уже нервті қайнап салды. Қазір жергілі чау соғым келуді дей. Қатты ерді, надайын чар салды уже достар. Мойт тұрып, қайта кіш керек бізде достар. Достар, кешіресіздер, шуыз жақпайды. Анда барыңарға давайте достар, мен телефонды чақлап дайындап берейін.